Asomo wach mondiki Muma mar Luka. Nasoma jambo ambalo limenakiliwa katika kitabu cha Luka 15. Achake matinda 11. Naanzia ndogo 11. Eka nowacho kendo niya, ng'ato moro ne nigi yawuoti ariyo. Wuowi machogo nowacho ni wuon ni, wuora, pogna pok mar gikeni makora minopogo ni gige. Bang' ndalo manok, wuowi machogo nochoko gige duto, oloko pesa. Nodhi e piny mabor, kendo kanyo nowito gige kubet achach. Kane osetieko duto, kech maduong' nowuok e pinyno, kendo wuowi nochako bedo ng'ama ochando. Eka nodhi modak kod japinyno moro mano ore lege ni mondo okwa mbithe. Nogombo ni mondo ocham pogla mane mbithe chamo, kendo onge ng'ato manomiye gimoro. To kane paro ne oduogo, nowacho niya, nitie jotich adi mag wuora man gi chiemo moromogi, kendo moloyo duto, kendo moloyo. Anoya 17. To ne paro ne oduogo mowacho niya, nitie jotich adi mag wuora man gi chiemo moromogi kendo moloyo. To an kech nega ka. Nachung' nadhi ka wuora, nawachne ni, wuora, aseketho e nyim polo kendo e nyimi. Ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi. Keta ka ng'at achiel kuom jotichni. Agoyo erokamano ne Nyasaye. Nashukuru Mungu e odhiambo manyadi kendo kwa jioni nyingine tena. Ruoth oloso mondo wayudre ka wan ka. Mungu akatengeneza tupatikane tukiwa hapa. Ma odiechiengwa mar adek ka wan e dho ndara ka. Hii ni siku yetu ya 3 tukiwa hapa kando ya barabara. Wach Nyasaye oseyal. Neno la Mungu limehubiriwa. Kendo Nyasaye nyowuoyo kodwa nyoro. Tena Mungu alinena nasi jana. Kaka ng'wono mar wachne nitie. Jinsi neema ya neno lake ilivyo. Wach manyowa winjo nyoro. Neno ambaye tulisikia jana. Nyowa lamo Nyasaye gi joma nyoyie mondo lam Nyasaye. Tuliomba Mungu na wale waliokubali tuombe Mungu, tuwaombe Mungu. Nyinga iluonga ni Mary Oko. Kwa majina ni Mary Oko. Onyuola e piny Nyakach. Nimezaliwa kule Nyakach. Atedo Kodera. Ameoleka kule Kodera. Nyinga minyalo ng'eyago mayot en Nyasigoti. Jina ya kumtambua kwa haraka ni binti wa Sigoti. Chunya agoro kamano ni Nyasach warruok mano waro chunya. Moyo wangu wamshukuru Mungu wa wokovu ndiye niokoa moyo. Kendo nochango tuona. Aliponya magonjwa zangu. Nopong'a kod teko mar Roho Maler. Akanijaza na nguvu ya Roho Mtakatifu. Noluonga mondo ayalo wachne. Akaniita nipate kuhubiri neno lake. Chunya ma iye pod goyo ne Ruoth erokamano. Moyo wangu wa ndani bado wamshukuru huyo Mungu. Awinjo weche mabeyo ma janabi owacho ka irwaka e dhiamboni. Nimesikia mambo mazuri mnabii amenena akinikaribisha jioni. Kendo wach Nyasaye to noyal kendo ibiro wuok kuom Nyasaye no. Tena neno la Mungu litahubiriwa na tena huyo Mungu atanena kwake. Nyasach warruok ma wawuoyo kuome, Mungu wa wokovu tunanena juu yake. En kende ema osetim nonro moyud koromo. Ni yeye peke yake wamefanya uchunguzi ikapatikana anatosha. Kendo en jalo mowinjore e kind ji kendo e kind ruodhi. Na yeye ndiye anastahili kati ya watu, kati ya wafalme. Ndiko mar Nyasaye wacho, agano ya Mungu inasema, wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Kwa neno la Mungu li hai tena yatenda. Matiende ni gima tiyo nyalo timo gimoro ma dhano ok nyalo timo. Kumaanisha kile kinatenda inaweza fanya kitu binadamu hawezi fanya. Gimomiyo jati Nyasaye wacho ni en wach miyalo moko oyudo kaka iye dini. Jambo gani mjakazi wa Mungu anasema ni jambo linahubiriwa bila kubembelezwa venye unabembelezwa kwa dhehebu yako. Dini Isaye jikata ni hoye jitu Yesu na wuni warruok di nos ayo. Ingekuwa watu wanaweza bembelezwa, Yesu mwenyewe angebembeleza watu. Nikech nani giwete mabeyo magocho. Maana alikuwa na mambo mazuri ya kubembeleza. Ene mwacho ni dhako moro kodhire to koni ni chiemb nyithindo ok miguogi. Na yeye akambia mke fulani akienda kwake akamwambia chakula ya watoto si vyema kupewa umbo. Nikech dhako no ne ng'at Nyasaye kendo ne en japiny ruoth. Na kwa maana huyo mwanamke alikuwa mtu wa Mungu tena mtu wa ufalme. Nochune mondo
kanye ilimlazimisha kubali hiyo neno yenye aliambiwa kama matusi. Tok wachno nofwenyni en gi yie manogo kode bedo mangima. Baada ya hiyo jambo waligundua kuwa alikuwa na imani yenye ilitoa na yeye kwa uponyi. Nyasaye ma wachne pok olokore, Mungu ambaye neno lake halijabadilika, ochunga ka odhiambo mondo awuo gi jorongo manok mayude bath rongo kontiel. imenisimamisha hapa jioni nene na watu wa rongo wachache ambaye nimepata upande wa rongo mwingine. Nikech wach Nyasaye chal ka gima en ngima. Ya kwamba neno la Mungu ni kana kwamba ni uzima. En adiera ni wach Nyasaye ok lokre. Ni ukweli neno la Mungu halibadiliki. Kendo dinde kod jotendgi to biro lokore. Dhehebu na viongozi watabadilika. Kendo gibiro rumo. Tena wataisha. Wach Nyasaye to ngima ok lokre. Hali neno la Mungu li hai tena ibadiliki. Mae machuna mondo awuo kuom wach ma ok lokre. Ndio inalazimisha ninene kwa hiyo jambo ambayo haitabadilika. Wach mane tek manoloya manomino bada moduoko kang'iya. Jambo iliyokuwa na nguvu ilinishika mkono ikarejesha nyuma yangu. Asomo wach mondikie muma mar Luka. Nimesoma neno ambayo imenakiliwa katika kitabu cha Luka. Mawuoyo kuom jaji moro mane nigi yawuoyi ariyo. Ambayo inanena kwa jamaa fulani alikuwa na vijana wawili. Wuoyi machogo nodwaro mondo pogne mwandune mondo dhigo kuma en mohero. Kijana kitinda mimba akataka pewe mali yake aende nayo sehemu anayotaka. Kaka wuoro en ng'ama samoro ok chandgi kod wach. Jinsi baba ni yule asumbui watu na maneno. Wuonigi nokawo mwandu nomiye. Babake alichukua mali akampea. En be nokawo mwandune nodhigo oloko pesa mowuokgo. Na yeye akachukua mali yake akabadilisha pesa akatoka nayo. Kaka pesa en gima lokoga paro. Na jinsi pesa hubadilisha mawazo. Chal ka gima wuoyi machogo pesa noloko parone. Kana kwamba kitinda mimba pesa ilibadilisha mawazo. Wachno nomiyo bedo ng'ato kendo jode gi joma timbe gi ruto. Hiyo jambo ilifanya kama mtu kati ya makahaba na watu maovu. Maembe oluonge ni jal machach. Na yeye akaitwa muovu. En bende chal ka gima nobedo achiel kuom joma timbe gi richo. Yeye pia ni kana kwamba alikuwa mmoja kati ya hao waovu. Kaka pesa wendone nok. Jinsi pesa ugeni wake ni duni. Chal ka gima nogik gi wuoyi machogo mondo chame to rumo piyo. Ni kana kwamba ilitua na huyo kijana kitinda mimba na ikaisha haraka. Wachno nochune mondo gige chandruok. Hiyo jambo ilimlazimu afike kwenye shida. Wach manomiyo chiemo nyaka ga nguro. Hiyo jambo ilifanya akakula na nguruwe. Kaka nodonje dala jal moro maramoko. Jinsi alivyoingia kwa mtajiri fulani. Aparo ni ndalo ni wacho ni kadonjo kata dwaro tich moro amora. Nafikiria ingekuwa wakati huu angesema nimeingia hapa nataka kazi yoyote. En be nodonje dala no to kwayo tich moro amora. Yeye pia kaingia kwa hiyo boma akaomba kazi yoyote. Nomiye tich mar kwayo nguro. Akapewa kazi ya kuchunga nguruwe. Wach manomiyo gombo chamo gik madlil ma nguro chamo. Jambo ilifanya akatamani kula vitu chafu ambaye nguruwe anakula. Kaka en nyathi mane nigi dalagi. Jinsi alivyokuwa mwana aliyekuwa na kwao. Kendo wuongi ne jamoko ne nigi jotich mondiko. Tena babake alikuwa tajiri akawa na wafanyakazi anayoandika. En gima lit joongo. Ni jambo chungu watu warongo. Nyathi tajiri odhi kwa ngure piny mawendo. Kama mtoto wa tajiri ameenda kuchunga nguruwe nchi geni. To wach maber ni noparo dalagi. Na jambo iliye vyema alikumbuka kwao. Wachno nomiyo paro nabiro chung' kendo achom dala watir. Jambo ilifanya akawaza nitasimama nilenge kwetu Gairi. Esama nodok e rangagi. Wakati alirudi kwenye lango lao. Kaka janyuol chunye lach. Jinsi mzazi moyo wake ni pana. Nokawo yie mondo orwake e pacho. Alikubali amkaribishe nyumbani. Nochako timo ne sherehe maduong' kirwake. Akimfanyia sherehe kubwa akikaribishwa. Wach manowang'o nyaka i owadgi. Hiyo jambo ilikasirisha ndugu yake. Kama gik go wacho niya. Mahali nimefikia ikasema. Ni sama noduoke e parone. Aliporudi kwa wazo lake. Ma parone noduogo. Wazo lake iliporudi. Noparo mondo odog dalagi. Aliweza kurudi nyumbani kwao. Wach nafwenyo niya. Hiyo jambo inafanya nagundua kwamba. Kare sama ng'ato timo richo. Wakati mtu anatenda dhambi. Kata sama otimo gima ok adiera. Hata wakati anasema kilicho kweli. Ojalo wuok e parone. Huyo ametoka kwenye wazo lake. Parone odhi mabor. Wazo lake limesafiri mbali. Ng'ama pache odhi mabor. Mwenye wazo lake limeenda mbali. Onyalo timo gima en mohero. Anaweza tenda anachokitaka. King'iyo piny sani. Ukitazama ulimwengu wa sasa. Wan gi ji ma paro gionge.
kuzimu, ng'amoloko parone, mwenye amebadilishwa wazo, otimo gima opposite gi ngimane, anatenda kinyume na maisha yake. to kawuono ma wawuotheni, Lakini leo tunapotembea, en gi joma onge parogi. tuko na watu wako kwa wazo lao. Satan okawo parogi modhigo. Shetani amechukua wazo lao akaenda nayo. Mano emomiyo kawuono ji mathoth lamo Nyasaye to gikiaye. Ndiposa watu wengi wanamwabudu Mungu bali hawamjui. Odhi lemo to timo richo. Anaenda kanisani anatenda dhambi. Odhi lemo to gik motimo to ok chal gi lemo.
kuachwa na watoto. Chube ni dhako nyoringo we. Mwanaume mke aliniacha. Adomaya nyaka nyithindo. Nikanyang'anywa hadi watoto. Penjo nani ya? Swali ni kuwa Satani ukao kudwar gibi lungu ni Kenya. Shetani ametoka hataki ndoa. Wea wachi ya. Wacha niseme ya kweli. Ufalme wa Mungu ulihimiza ndoa na mikono. Ndoa si ya kuchezea. Kitu mtu anastahili ashike na mikono miwili. Maana shetani amekataa. Anaharibu manyumba kwa nguvu. Tunakuja nyuma yake. Tunakuja nyuma yake. Tunakuja na nani? Tunakuja na mwenye nguvu. Anayepenya atapenya. Mke anahisi wazo limerudi. Amejeshiwa nyuma yake kwa mkono. Mume wazo limerudi. Amejeshiwa mtoto wake kwa mkono. Jioni inasema kwamba mahali unaona ipitwi. Uko na wesi tunakuja. Aliyemuamini Mungu wa Musa. Aliyetengeneza njia pasipo na njia. Jioni wa sasa watu walijatua. Atangaza mwenye nguvu. Hakutoa mwana wa salamu. Hai mwaminifu. Kisichowezekana. Ulisema ya kwamba mtu akiamini inawezekana. Mtu akiamini inawezekana. Unadharau neno la Mungu na umebaki nyuma ya watu. Ulikuja Rongo ukivaa viatu nyeusi. Leo unavaa flota red na black. Jinsi unavyoishi Rongo na miaka unazidi kuishi ndio venye unaisha. Maisha yako imekupotelea na uoni. Wewe pia unajisifu na sema wanaoomba tunafanana. Mimi siwezi fanana na wewe. Kichwa imekuwa mauna Mungu. Anayetenda dhambi kama shetani. Anayekunywa dhambi kama maji. Hauna hakika na ufalme wa Mungu. Shetani anayeishi na wewe ni wakati nanena nawe. Anapotea na wazo lako atende nawe dhambi kabla hujakutana na mume wako. Na wewe wakihubiri injili unaringa. Unaringa na shetani atakuwa kabla ya wakati wako.